Alright, kita nak cerita pula pasal fluid damper. Kira crank pulley kot ataupun main pulley lah. Jadi yang ni kebanyakan kereta, semua kereta boleh pakai. Subaru ke Evo ke apa kan. Setiap model kereta ada. Dan dia ada brand fluid damper ataupun lagi satu ATI damper lah. Jadi yang ni apa function dia? First function dia untuk kurangkan vibration. Dia nak kurangkan vibration dekat crankshaft lah. Dekat high rev, high RPM, boost tinggi kan. Jadi lagi-lagi kalau kereta dah force engine, memang kita suggest lah untuk pakai fluid damper ni. Kuasa korang semua mesti pernah tengok lah barang ni. Itu dia punya barang. Fluid damper made in USA. So kenapa aku suka benda ni? Sebab yang pertama, fluid damper ni dia free maintenance. Berbanding ATI damper, dia kena servis. Jadi bila kena servis ada isu lah. Kat mana kita nak servis barang ni? Dekat ATI US, ok dia bagi free service, tapi takkan kita nak post hantar pergi ke US. Jadi aku rasa lebih baik kita pakai fluid damper lah. Ok, so kita nak panjangkan hayat ni lah, crankshaft, bearing dengan block lah, kurang vibrate. Yang main high RPM apa semua memang digalakkan lah. Drag ke, race highway ke, track ke, highway pull lama ke, pakai fluid damper. Kat sini dia ada dia punya ni lah, cara-cara nak pasang dia kan. So barang ni straight kepada US sampai kepada AFN Performance. Yang kedua, function dia kita nak lindungi bearing dengan oil pressure lebih stabil lah. Sebab vibration dekat crank ni, dia boleh mengganggu oil film dekat bearing. So lepas kita pakai fluid damper, kita akan rasa lah engine ni lagi smooth, dan benda ni lagi selamat daripada kita tukar yang jenis lightweight punya crank pulley tu. Yang ni jauh lagi beza lah. Tak boleh bandingkan dengan yang brand-brand biasa punya lightweight crank pulley. So yang mana nak order fluid damper, boleh Roger AFN Performance.